Biyag, wenno patay. Tinapalabas, natinag ni Fatima iti kabalyo na, gapo iti panagpataray na itinaparta. Tinulungan ni Doray daytoy, ket intuloy na abinagbagaan ti balasang. Iti matpasdek ni Solomon, nadanon ti aldaw a panaglaban da Dalton ken Michael. Gaputa na taengan ken nateneb iti laban ni Dalton. Awan na baalan ni Michael ken kuana. Bugbugbugan ni Dalton ni Michael, idi masidag ni ansot, tapno aganawa. Nagsubang da kini Dalton, aging nga imbilin ni Solomon ti panaglaban da. Naabak ni Dalton iti panagranget da kini ansot. Iso a pinagbalin ni Solomon at agaluto iti pasdek. Ket ni ansot ti mangidaulon kadagiti balod. Ita gagayem adto yan tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Ala Dalton, agtrabaho ka. Kay masam ti ilutom. Tamang ano di mi magustuhan. Kat ipalamot mi amin kan ka. Adamtual daw mo ansot. Kagadwa, di yu itulok ngagsadot-sadot dahito yung tao. Sige, rumwara kung dito kusina. Adamtual daw mo ansot. Laglagi pamdeta. Michael, kumusta ang tirignam? Nakapsotak, Boss Ansot. Agpapigsa ka. Di tayo amo, ti sumaruno ang mapasamak. Aday niyo ko nga agas at umaram. Agtumar ka, tapno daras ka agimbag. Gay, tati ganabang Michael. Simat ni Michael. Anya nga ita tinagbanagam. Di kan sa payan makakunay. Kunak na nalaing ka. Ang maging lalaing ka gayam. Inabak na ka ni Dalton. May salakog tarnakan ka kat naparusisi kan. Adaywan na kon. Tamang anuan niya pa iti maaramid ko kan ka. Nakaharit na ka na. Nakarit ka, menal. Wala nga Saloy! balan na. Adaywan na konak. Wan! Adaywan ka, menal. Pwah! Kunak no nalaing ka. Samat gayam! Kaya tapno makabalasak iti inaramid mo kanya ka. Dahito! Anday ko. Awanan kay tibain. Ano ba? Umasinag kaya! Yo! Abay, Priong! Bugbugan nyo ni Michael! Tira! Boss Ansot! Bugbugan na ni Michael! Oh, Umayo idanawain, Boss Ansot! Darasin nyo! sige, mapantay tayo da. At daday jay ground, Boss Ansot! Pagtitinulungan damitan ni Michael, bugbugan! Anya? Ada ni Boss Ansot! Ha! Delikado! Isartan niyo tayo. Sus, delikado. Ang yang ay sardo. Sino ti sumaruno ang makalaban ko, ha? Sige! Biyag, wenno patay! Michael! Di ka Umasidag ti mayat alumaban! Matay no matay! Michael! Oh, Michael! Gusto na itan! Michael! Anya ka din ti mapaspasamakin ko! Maglisi kayo! Anyan ti mapaspasamakin ka, Michael! Umasinag di lumaban! Demonyo kayo amin! Anya ti mapaspasamak ka ni Michael. Kaslamot din na luganan. Isu ada jay. Inkawardan. Tadi mutin sumardeng. Makitang tinagpanagan siya ka doon, Dante. Awanan! Nagbalinan na pala. Anya apala? Di mo makita? Kasla na pukaw ng tilimbong ti panunot na. Ingkawarda pa yan. Basol mo ah! Laglag! Basol mo! Apa ya basol ko? Awanan! Agbalan ni Michael! Gunggunana!
Michael, anya ti pampanunutem. Ken, apay akas na ti panagkitam kada kami. Nakatadtadam dagiti matam. Matay no matay. Patayin kayo amin. Agpapada kayo amin, adyablo. Michael, i-relax mo kung matiriknam. Sana kakabusor. Agkaduata. Awan ti serbiti biyag ko ditoy. Kaya't kunti matay. Michael, Ikatan to'y kawar iti imakan sakak. Ikatan! agkalma ka laing Michael. Alakit din. Aginanakan. Kasapulam ti inana. Hoy! Da kayo ako siniro. Tungpalin nyo di baka. Pagkagpesa. Saan yung ikan ni Michael iti kanina? Yeah. Agtungpal kayo kanyak. Sakpay lang ti right hand ni Big Boss. Iso anas ken ngagtungpal kayo. Uy, Dalton. Bayan nyo ngagbisin. Dayjay a Michael. Sige! Pila kayo! Pila kayo! Oh my God, kayo amin iti makan! Pila kayo! Ikaw na kiti may sa plato. Kadwam tinaboy kan si Dain. Boss. Oh, apay akas na ti panangkitam kanyak, ha? Itin mo kadi ko nilang makan. Wan, Kunan ni Dalton. Dili ka no ikan iti kanun no. awan ti karbangan na amang mandar kada kayo iti kasta. Gapo ta tagaluto la ita. Boss. Nangat nga to ti posisyon ko ita ngem iso. Iso asak nga rod titong palan nyo. Wan boss Anso. Alo, kadwam ti inapoy nga ikabil mo iti plato. Wan boss Anso. At iti ka na Michael. Mangan ka, tapno pumiksa ka. Ikatan ti kawar ko. Michael, i-relax mo ti panunot mo. Kan saan ko pa'y amabalin nga ikatan ti kawar mo? Ikatam ti kawar kanyak, Boss Ansot. Amo na matinagan ko. Kunak no mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Mangan ka pa'y nga umuna. Sakbay nga ikatak dagiti na ikawar kan ka. Ikatam ti kawar ko. Agpili kay ti kawas mo, Roldan. Amin akayat mga kawas, alaan ta. Ha? Mali Malawgin to department store yun. Saan? Basta alaom ti amin akayat mo. Adamat induldulin ko kawas. Intad ni Michael. Adamat 5 pantalon ang nagpipintas. Kaya nadamot kan 5 at t-shirt. Apasig mo't lang nagpipintas. Ha? Umdas da jaya na kawas ko, Layla. Basta, agpili ka iti kawas mo dito'y department store. Alakit din. Agraman sapatos, agpili ka matan. Tadyak kayat nga iso lang nga iso ti kawas mo. Sige, no day tati ko nam, Layla. Kaya pagyamanak launay ha. Amom ka di apagayatan ni Papa daytoy? Kunana ako yugan ka kano dito'y department store mi. Tagpili ka iti kawas mo. Ha? Iso nga agpili kan. Alaam ti kayat mo akawas kan sapatos. Piliyam tay nagpipintas. O sige, dito itang agatang iti masapsapol mo. Kompleto matkit iti lako da iti dayto ang department store. Mapantay ti day banda. Taggatang tay ti sandal ko. Ti kayat ko. Pasig abaro ti usarak inton pa nagsasarak ti eskwela. Sige, makamu ka. Di mo kunahan nga iparit mo manan. Ay, oray iparit ko. Ngamawan mo't mabalin ko. Taday tala kayat mo ti matungtungpal. Ha? Ti babae. Ha? Babae nga. Mabit lang. O sino? Tinakita na. Dito'y tapay opisina ni Papa. Urayan ta makarwar ni Kabusor. Sakbay arumwarta dito'y. Sino ka dito ilamlambangan ta? Ni Kabusor. Ha? Iso di umasidag kumakadata. Ngam na imbag ta nakita. Iso nga ingguyod kan adagos taliklikan ta. Apay di mo yamam mo kanya. Apay kumaayam amu ka kan kuana. Kabusor day jay.
Iso anas kan aliklikan ta. Masurunak manan. Nailang mga anak ni babae. Saanon nga iso ti pakasurunam? Malam, ituloy mo kit din kang pili ti kaus mo. Tarumortan dito eh. Diyak kayatan dito eh. Rumartan, Anyo? intan. Nadadal ti aldaw ko dito eh. Sige, no daytang ti kayat mo. O anya, kayat mo dagita na pilim? Sandal kan kawas? Wala. Malangarudan. Mabit lang, tabayatan ta. Sige, Doray. Adda kayat ko apapananta. Sakbay nga gawid ta. Sa dino? Kayat ko ti agpasya-pasyar. Sige man langan. Agpasyar ta, no dayta ti kayat mo. Mapantay ti porke. Kan agbuya ta iti sine, no kayat mo. Awan portak, Layla. Awan maibayad ko dito in order ta. Imbagak aya, asika ti mang bayad. Awan nga minang portak. Siyak ti agbayad. Alakit din, mangantan. Agkakaimas dagito'y ataraon. Oh, apay. Di mo kayat? Nalagip ko lang amin ni Michael. Mangmangan nga tamat lang, iti kastoy ataron. Ni Michael, uray sa anin na mga ni tinaimas. Basta may gatangan nak iti tinapay. Kan naimas ang masida. Naragsakan. Malagip mo ti kabsat mo. Uwan. Ipatpatag na unay ni Michael. Hanggang nalidayak. Tasan matang nagawawid. Roldan, Hanggang sa nabalik. Sanak ang maawan namin tinamnama. Ama sa pulak to. Juan, dakal mo ti pamatik nga agawid tumatlaang ni Michael ijay kalapawyo. Kat maamuan nanto nga addakan dito'y bugalyon. Sabay ko ma. Ala, mangantan, Roldan. Gaputa mapantapay agpaspasyal. Agpag napagnataman ket di? Layla. Agrelax ta. Kabayatan nga awan pa'y ti serak iti eskwela. Agyaman na kiti kinayang bagyo a pamilya. Nasayaat kay kanyak. Ibilang na kamin a pamilyam. Takas ta kanimat kan Roldan. Ibilang ka akabsat ko. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, gapo tay nabak ni ansot ni Dalton iti panaglabanda. Ison ti dinutukan ni Solomon, a pangulo dagiti balod. Ket ni Dalton ti simmukat ken kuana at tagaluto ije pasder. Iti ayan dagiti balod, pinagtitinulungan da peryong ken dagiti kakadwana ti agkakapsuten ani Michael. Gapo iti dayta, nagpagunggan ni Michael ket uray asino nga umasinag ken kuana dangran na agraman kada Dante ken ansot. Pinagtitinulungan dangarod at iniliw daytoy sa daing kawar. Iti sabali abangir, iti department store da Layla. Madama ti panagpili da iti kawas ni Roldan. Ket nairana ti kaadda da Fatima ken Doray tapno aggatang da iti kawas. Nakita ni Fatima ni Layla. Ket asitgan na kumadaytoy ngem naglemang da kini Roldan iti opisina ti amana iti department store. Kalpasan dayta, napan da Roldan ken Layla iti restaurant tapno manganda. Dita ana ibaga ni Layla kini Roldan nga imbilang dan daytoy akameng ti pamilyada. Ita gagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay! Wen Roldan, dakil ti pamatik nga agawid tumatlaang ni Michael ijay kalapawyo. Kat maamuan nanto nga adda ka dito'y bugalyon. Layla. Iso adi mon pagdanagan ti kabsat mo.
Ala, mangantan. Takalpasan na. Intaman kit nagpaspasya. Sige. Mapanta iti parke. Wala saan? Agbuya tayo iti sine. Ay na. Nadagsan da ito'y kinayok sana balay. Ha! Ay! Puor! Ay, mapupuran ti kalapaw daruldan! Ay! Ay! Apay kay! Ay! Nimulaw nga! Iso ti adda iti asidag ti kalapaw! Ijas kay! Iso samot ti ng puor! Hay! Bulong! Pinuuram ti kalapaw daruldan niya! Saan? Sika! Adda igam mo apospuraw! Ay! Apay pinuuram! Saan na siya? Inakaw. Ay, Diyos kay, ay, awanay. Ay, kasano pa'y amalapdang tipan na kapuor ti kalapaw. Kat linamot na niya inti ramintay. Ay, awanan ti kalapaw daruldaan. Kasano pa'y daytan niyay. Ay, nga, day amulaong. Isulti ng puaur. Ay, apay anak kadaanon day di taoy. Kat adayumot ti balay da. Ay, naskin ang mabaga at ti inana. Tamang ano agraman bantay kat mapuuran na. Sige. Ikatag-itan ti kawar mo, Michael. Agparbang ka kuma, ha? Michael, di ka agunguhit Amangan no, tangran na kami. Sige, Dante. Tulungan nak ang mga ikat iti kawar na. When boss ansot. Awanan ni Michael kakadwa. Agbalansa matan. Huwag nga Peryong. May kulkulong pa yan. Awanan. Di na pa lang amin patayan. Balan ni Michael. Agbalan ni Michael. Asok! Ay! Kapay kay! At daak na itilikodam lang ko. Nang nagkutim bagbagam! Timatakan na iya! Asino pa'y tilumaban, ha? Umasinag lang! Asino? Magpagungan na talaga ni Michael. Delikado! Si Kagayam! Saan kami lumaban? Sige! Aglalaban tayon! Ipatanda ka! Ipatanda! Sige! Tanglin nyo na ita! Naglasto ka talaga na ita, tao! Umayan ni Big Boss! Impayag ko! Apay, anyat mapaspasamak dito. Oh, apay nga da ka dito, Dalton. Rumbeng nga da ka di kusina. Nakita kami ti panagpagungkan ni Michael, Big Boss. Iso nga imbayag dito Agan ano ni Michael? Agbalan sa amot kang Big Boss. Ibatanda! Big Boss! Apay ansot, anyat mapaspasamak dito. Apay adi mo kitaan. Oh, kuha, Big Boss. Addaak itay iti silid ko. Dusam da ita Michael. Riribok. Anya? Nangugmutim bagak ansot. Big Boss! Siya kong timang dusa! Siya kong Big Boss! Sige! Dusam piryong! Ito'y pa iti parakan ka manal! Ukar-karandak dito yung nangirakadan nyo kanyak. Taglalaban tayo iti patas! Wen! Sige lang! No talaga nga do ti kwartam. Umay kala dito ipasdek ko. Ariglado, Mr. Garcia. Para makita. Ala, awanan ti adupay asao. Umay ka dito ipasdek ko.
Bay! At damanen mangkarkarit kanyak iti posta. Sige lang. Nasaya at launay. Ansot, ibagam ka ni Michael nga iso ti lumaban. Iti daytoy maangay apalaban. Ha? Ang Big Boss, sigurado ka nga iso ti laban mo? Tapay? No saan nga iso? Asino nga rod? Ni Dalton, Big Boss. Ni Dalton? When Big Boss, isulangan ti ipalaban nyo. Niya! Siya tilaban nyo, Big Boss. Wen, sika talaga Dalton. Kwa, Big Boss. Sana mabalin. Gaputa tagaluto aklang. Apay, mabutang ka alumaban? Sana? Nukas na nga rod, agsanay ka, tasika ti lumaban. Salbag ka, ansot. Amo kasi ka tinang sugsog kini Big Boss. Asyak ti may pasungal-ngal iti laban. Di ta nga ipakitam ti kinalaing mo ha. Tadi ka kat nalaing-laeng no ni Michael ti kalaban mo. Tagibas si tinak talaga, ansot. Ibagbagak lang ti pudno. Sige. Agisparing taman. Si kalangan ti pagpraktisak. Ha? Ay, sana sa ka. Kanawan karbangam amang mandar kanyak. Gaputan na nga't nga to itan ti posisyon ko, ngam iti sika. Salbag ka! Heh! Baliktadin kan tumat. Agsubli kan tumat iti sigod nga yan mo. At tagaluto laan. Aramidem ano ka ba alam, Dalton? Alakit din. Agsanay ka. Michael, saan ka amaan ano? Nauray nakakawar ka. Michael, ingkawar da ka. Gaputa di kamot nga minagparbang. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Wen nga ron. Apay akasta ka matyan, Michael. Akasla, kakura na kami kin ni Boss Ansot. Ikatan nyo ti kawar ko. Ikatan mi ti kawar mo. Kat karitam tumanen dagiti kakadwayo ditoy. Ang mga nudusahan na kan tumanen ni Big Boss. Saan ka man ano ditoy, Michael? Adak amang bantay king ka. Ikatan nyo ti kawar ko. Saan, Michael? Agtalinaid ka nakakawar. No di mi aramidan ti kastoy. Maisagmak ka. Yeah! Yeah! Malain kamit gayam, Dalton. Pinapudno na bilibakan ka. Ngamin, inabak mo ni Michael. Kakasitiro pa na itinamayam. Talaga apatay kumay din. No saan nakibiyang ni Anso. Sige, Dalton. Agsanay ka na imbag. Tapno sikat mangabak iti laban. Talaga alala inget to, Piryong. Heh! Ipakikak kini Big Boss. Anala ingak asan akas kini Ansot nga awan amuna. Talaga atyak masapulan ka na nabogan iti day ti alugar ti kaya pa. No pa'y kasta. Ituloy ko latta ti agsapol. Manon alugar tinapnapanak. Ngam aging kaita. Jaklat ta ida masarakan. Oh, Diyos ko. Sa dino ti pakasaraka kadakwada. Sa dino, Diyos ko. Oh, Rabiin. Maturog ako na. Magina na ako na. Tama sa pa aktumanin arumwar inton bigan. Dalton, inton Sabado ti laban. Big Boss. Kaya't ko mangabak ka.
Wen, Big Boss. Aramid kami nakabalak. Ngam, ada kondisyon ko. Kondisyon? Hindi ka nito ang mga bakak. Sana kumaatagal luto lang. No diket, siyak tiyagbalin ang Pangulo na kiti balod akas iti sigod. Anya. Bueno, para makita, Dalton. Dahil tati kondisyon ko no mga bakak, Big Boss. Para makita, kunakmanen, Dalton. Saan ka analas tugakasta, Dalton? Tama nga numaba ka. Kat kanibusana mon. Anya, Numaabak ka. Ang mga numatay ka. ha? Duwala ang tipagpilyam dita, Dalton. Biyag, wano patay. Ha? Kunang gamit gayam. Taging ga ita. Di mo pa'y lamawatan. Nagadukat asasawe mo ansot. Basta timakunak. Di ka nalastog unay, Dalton. Gaputa di mo amo ti mapasamak. Agsanay kakit di. Dahil tati kasayaatan itang aramidam. Sige. In kairwar, tingkawar mo nga asom. Taiso ti ka-sparring ko. Anya ti kunam. Aso. Wenmet! In kairwar ti asom ani Michael. Taiso ti ka-sparring ko. Huh. Nalastog ka talaga, Dalton. Saan ka di akayarigan na ti aso? Gaputa nakakawaritan? Dahil ni Michael nga mitisi ka. Anya. Isumat. Inabak na kantupay. Ket no dinerder ko ti rupa na. Nakibiyang kan tumat namin biyangot. No di ka nakibiyang, nalabit ang napatay ko. Nalalaing lata ni Michael. Kaputa ubing nga dayong nga mitisi ka. Urayan niya pwede magbagam. Nalalaingak kami so. Iti kanito ang mga bakakitilaban. Heh! Agsagana ka. Anya? Pagikarwen kanto ansot. Apay, mabuteng ka, Ansot? Ah, kasla maawat akong tikayat ni Dalton na mapasamak, Big Boss. No iso ti mga ba, agsubli ti sigod a posisyon na. Nga iso ti Pangulo dagiti balod. Nga amin akayat na, ket iso ti mapatulok. Anya? Ay, sana mabalin ti kasta, Big Boss. Sakitan ti Pangulo dagiti balod. Para makita, Ansot, Ha? Anya ti kayat yu asawan, Big Boss. dependento, Ansot. Numangabak ni Dalton. Kayat nasawan. Agsubliak at agaluto, Big Boss. Dependento kunakmanan. Sana mabalin, Big Boss. Agtalinaad ni Dalton na para luto. Sana na sa ati aramid na. Sadot pa'y. Ala, sumarteng kan. Di kan sumanaw. Yalan nakman kiti ti arak. Takayat ko ti uminom. Uwan, Big Boss. Matungpal. No siya ti mangabak. Nawaya kayong to amang bugbog kini Michael. Kasta! Sige! Lalaingin, Dalton. Siya kung ti Pangulo yo. No bilang ta mga bagak. Kastaya! Mayat ah! Isuanas ken na siya ti mga bak. Iti kasta. Agsubli ti sigod a posisyon ko. Ti Pangulo yo. Kat kasano numabak ka, Dalton? Anya ti mapasama. Ha? Ang mga nupaltugan na ka ni Big Boss. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay. Nobela
ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!